musiaisia mwandane na ukethia yingi na no thoche kilunguni kicha uya ne uya oine tuma kuya tunena na atanithia oitwe ba studio nikenda tunena na mutaalamu ande no tusomethia maundu ma biashara tunena nie thino metando itwe mekomukanili @mutongo tvke director mwema na tutumia #wea ni wea na indi chuma kitheli ni tunanena na ise maundu ma utandithia kana entrepreneurship na twatila kati nundu wa masana oyu mwene witu ni witikie witu ingi na oka studio nikenda indi twende nonena ni nake yulo wa maundu ma biashara bwana Samuel Mutuku karibu Mutongo TV. Na asante muno ni muvya ingi bwana mwema mundu wako mbetikilia ingi na kunthocha muno studio ni ciene cia Mutongo TV. Tende na unena nyana musiaje witu kuhusu biashara na maondo lama kuna nitie biashara. Indi kwa musiaje witu hasitona alama kwa Samuel Mutuku na tutambanye mwe kwa imwe ngina mwisho wa kidunguki nikendo osome maondo maingi. Na indi mwendo musiaje tunane ni maondo ma biashara na oyune ndatwambie bwana Mutuku. Nenda tuambie yolo wa maondo alam sindula siendeka kana resources ni si da siki bathokanyo ila siendekane kenda wesethia mundu ni wathe atona kwambisia na kuendesha biashara wake nesa pa biashara wambie we mundu awite moyo nondo kini kindu tukita kwa kizungu kana risk taking kwa kweli wikita kwika bahati nasibu ndio watatithia kana niki ukita utatithia kana ikitikilite na watatithia na mbesa siaku ndio natatithia umana so no mpaka wiki vitino maondo lama ndo mautuma biashara lo wakubaluka na uendea na maondo mambe tumeta ni maondo la meneke kana kwa kisungu physical factors maondo la meneke we mwene utona umona na matona umona makaje biashara lo kuendea biashara lo uendea ta na kindu chambe ni pala wikite biashara wako walete uzite biashara wako wikite pa pala uthukumia pa iliata kila hotela bona pala wikite ni sienda netie imwe ndukambi ndukekie biashara wa utanzobi katikati wa makanisa ndio na mundu paundo na mundu andu mapa uyo ndene mana atangie kwa uyo bayo ka mundu ko pa space la uthukumia iliata ni kwitikilia athukumi withie ni yani bau mwene we mwene bau sindu ila utani mbe yani bau space yo umwana wone witikilitie kila utabau kindu cha keli nitona ukita ta wambije biashara wako wewe manekanga hata kuyanza sindu pezi ntusita marketing materials kana advertising uithie biashara wako ni wamaneka kuyanza wambije biashara ni walemba wena nziemwe ya andu mamaneka nani wambije biashara wako na benzi ya kadhaa nutona kuthi kutangazithia biashara wako ukoka bako Mutongo TV ukaiwana na ola wembe aungamia maundu motangazi ukamwena ambize biashara wako na ambize skulu wako na wiba na wili na kuunda thesie mukaiwana ni waile kuthi ni waile kumio tuthangu ukayunengeto andu kamea bae na ambize biashara wili na so marketing ni nzeo kindu kila kingine kita human resource human resource kune kwa cha kwa kisungu kana athukumi wa wandikite na muandikwa muila ni tiata muyele wambite biashara waku andu ala wandikite maili ata kindu chambe mena utuika wa kilo mandikite no wandikite accountant no wandikite cashier no wandikite mundu wa kuua chai no wandikite mundu wa kunengane mbesa no wandikite mundu wa kwika kila wila ukwika kwa mundu wa no tuika wili ata mundu no kunena nesa na customer so human resource ya kuili ata isuni thitumita employee and the employer relationship na yitu kwa human resource kana andu ala twandikite thini wa biashara witu tutonywa makua hata nikenda wesethela performance kana uthukumi wone wesethani waende na kuongelekana ni waila tutonywa makua hata wamina kwikia biashara mundu la munene bau katika biashara wako ni customer na kila chondo kwika cha lembe kielekelwe katika customer wako nikenda withie ni museo
sisi awe mwikalile waku na muthukumi waku na biasala withie ni mwikalile museo na mundu ukuthukumia muthukumi ni muthuthie kiwango cha kwithia we mwene uthuthio no kuwelekelia ngi bae customer wa mina umukua nai wa athata uthatu we welekelia kuya kwi customer na alama ko kawe makasia athukumi mapau na thuku na ndikambela utho wa kindu bo athukumi mapau maikua customer nesa maisubia customer na inde yuko ni ndikambela utho wa kiu kindu bo ni chagu no ndo kwe pondu nendete ngasia na bika nomba ngasia nye mpaka kuko kwakwa ndikazi okabwingi ndokazi okabwingi ukenda ndo ndo smoke na hivi so kiabiti mwene biasala withie kila ibinda no thuthia thukumi maku na wena mwikalile museo katika wathukumi maku na mwaku muthukumi imbe wena mwikalile museo katika ulo kuandikite ndukewe kana wele ulo kuandikite ni wele kusubia muno na kuthia ndo subiana ini nzia ile nzia yaku na nzia yaku inyuothe nengana indaya na we wandikite athukumi kwi nzia mbingi cia uthuthia athukumi ni waila umetia andu timeta motivational speakers yes kana andu mauthuthia langi babeka wana bana babeka wa mina ukwata baita waku nukwata baita mwingi mundu umwambia nizwe mwibwa musala munini na myaka 5 yathelo mwibwa musala usu ndakegwa muthuthie ikala hoka mwongelo musala ikala mabinda mo withi ya muthukumi wako thukumia mpaka ona overtime na ndu munenga kindu maile we etha na biasala nduketho mweba mbezilo mweba ku mangilile na thathatu mpaka ona mo thino cio mweba tigo mwongele kindu aki mwongele kindu wezethia wende uthukumi wake na wetha wende neza so nikenda tuminie bau pena kindu tukita professionalism kataka athukumi ama thukuma bau mome ni ya elu ni atikiliku kuthukuma kiuma uthukuma withie mundu akembwa ni maundu ma kwiba thukumi ula wa ba human resource ni wizundu kindu kita payroll kana mutalatala wa kwiba andu ubanga wanesa ulo kwete computer baya no kwete nesa ni uzikila wendesi ulo kwete machine baya ni usene machine ezu ti mundu wakavundi bau so chuni kingi muno na waandika andu matesi kila maendesi bau ni makavalokilia biasala cha katatu na kila walitotizia ni kindu tikita technological kana technology ibate bikite tibinda ya myaka ya ibaya ila tu akuase ndo natumi ndo tumi tu yokyo lakini yuko isindu tisi ya technology bale bikite kana maundu ma mitandao mabikie ba nikenda na kuithie ni waenda nyemwe na mukatika biasala wako wambije biasala waku ndukambia ukota la kindu 1 2 3 kindu kimwemwe nikuokie computer na kindu tionde tia mino bikakemba stock sikia wa computer no gethia wili bayandi ni we no kindu kya gundu stock humanity ukethia nduisa utaba iye computer ni kuonicia mtu ni wathela computer ni kuonicie mauta ni mathela we nduisa ikalaba bawise ukaiwa ni muthukumi tuita mauta baikwo ni ndukambia umantha mauta mauma ba moka hata so kindu kigithela no computer ya utabisie yuti landu masunga watambu yukethia muthukumia no na bitila baya ili hata nikuokie technology wethia biasala waku ni weki wa CCTV petula tu kamera tu kiwa baya ukethia simone waku wiba la uyona wiba ni waisi siambaka simone kwaku ni wona ndu biasala waku wende ukaisi au gethia uyo timutizo William na mututimo bange ukamukuna timuka mukulia mutizo mutu wikada William ndiniki okay itu yo technology timeta au sisi ya internet wikie katika biasala wako kwa tambanye ne binda ondu mundu ukite bubu na kwina musita oka na mbesa na sisi muni na wamwe ambao thio kaumize mbesa kuya nikenda wise uka uibe kilo kwenda kuiba thia kaumize bubu na yona ndukengi ukuthoa bau so sembanye ne binda withie bau na kindu tiona hata igita lipa na mpesa na ndio tangaza andu ma mpesa lipa na mpesa pesa ndu cia kuiba iba na ATM withie usembanye ne binda biasala wako ukethia mwende nesa misi kwi kundu wenda wathi kwa kindu mbeza sisi mone aikwenda kumia kuya kana tha ndo ndumia
ndume na ndume asia kumia usela kama muthina ni sevyo muthina ni sevyo na kumbe ila watu mewone mwitu yaku ilobi no tubeza tunini na wetu bangi budget yake ikaene yoba so no sio sembanya na vinda na muno technology katika biashara waku muno muntu lawe na biashara munene andoma ratimeta small businessmen to medium to companies lazima sembanya na vinda mundu we na sole proprietorship biashara wake yoweka andu we thukuma we na nduma family yake withi abu paina mahoye kumangi muno na wewe weka lakini na wewe na biashara munini sisi withi no sembanya na vinda tuge bakwa mitandao Facebook, Twitter, Instagram zinduzi sionde na WhatsApp zinduzi sionde na status nito no tutethesia ku market kana indi kuta mindo biashara wito na kutuma biashara wito endeneza yupalati iti ba uyu na ando juti la makomane ya physically yu na ando sindu bingi watoto hizi zitesa wakati wisila kwa mitandao ando ni matumia ndo kwesila katika Facebook na matesene wanangi matwani yao ku andu ni matumia ndo kwezela Facebook na mwethe yawe na ndo opangio marafiki tangili umwe katika WhatsApp we na group sieko huyu na andu ani mailoma na wika hata so asiabu noteza angwa asiabu noteza mutu asiabu noteza meyo ela oteza withi mundu e bandu fulani no kukuya ina ni haspikanga likwezu nengesela ba pe customer kwanda no mathi ya ba kana kindu kiindete nangi ni maenda mosa itambia ya kwithia uita kindu ki penzia usaubitie ukethia mundu kembenya nitesa ngali ni wamala nitesa ngali na penzia utona kuthoa ngali izu iyo baba neka mubikia eba lawe so no sio kasembanya nebinda ibikite bau musiaisia wakwa kemba una biashara sisi withi we katika Facebook we katika mitandao yonde na we nanzianzio isu ni nzianzio sio ku advertise na si ku advertise free tumia busori na ndi undu tusembanije na hivi na ngongona na hivi ndaende na sembanya na itu nenda kwa ukubipyu tunene yoloa mindo requirements kana sindule siendeka na unisilikali kana kwa kizungu legal requirements uendeka chao na chao ni silikali nikenda wese the usilikali ndio ukakwete athina na biashara wako no so museje wako wabingwa biashara withi ukabingwa na wandwimba na wasiwasi nduka tila jewe ngali moda ya vitabu nundu tungi ya wiki hata uganda maka nzume kyo no se tungi sisi akiviatara lo kwambia uenda chao ambao kulelia wasie ukulia ndia pisia biashara so kila kiende kanisa likale ni chao uthi we na cho kindu chambe embwa na license wakwambia kweka biashara sio kweka kembo we mwana biashara munini isita wa single business permit ya ile kata wa kwa kanzu nombesa nini endo kate wiki bau na kuthie ni watethe silikali kuyana mundu bauna wa kwibia koti chakeli make sure no kwiba koti mundu utuno gonzela imwe tono tumanthi to ya nane economy ito ya na mundu te mwekiku ona ndo to makwiba koti angiona kilungu cha kumeona nyandu na tiwa ilu biashara loko ambeje kembone biashara wale sisi withi bala wa wiki ali baseyo na be palua ulo kwenda kawan wotheu withi we na go na imbwa ne sitwa katika biashara ni wako withi machitwa imandikithagwa biashara wako nuandikithagwa kethia ni wisikie katika mitandao katika kana mtu keta katika hii citizen pa mtandaoni wa yuti kembwe biashara loko ambesia pe ando alama tona kutethetia bau ukama nondo kwandikithia chitwa yaku ukethia andu ni mezima hiyo indukani ya mezima andete kwa ndulo ni mezima andete kwa mutuko K&K investments na mundu weza kose sitwa na mundu weza kose sitwa yaku wandikithia chitwa yaku silikali ni subia sitwa yaku iko to ni mundu ngina lekiwa bau ondu we mwene wethie ringi na ndwahosa we maza mokati osembo kethia ona ndizo ndo tukwika ningwenda tunene undu tutono kuregister kana kwandikithia company na undu nisi wili kabia salani pe strategy kana pe mundu alawe letolika likenda we say the walika kwa kweli ni walika nesa na we say the biashara yako ni waende nesa naona to yikuyania kwenda ni kwa muyei watu tikiliana ngaya tuzikilie chimwani ya kingi tukwa kwenda ya maondo ni asu no ni maondo mena bata muno ni mubya ndo nena naito ni mubya muno bwana mwema na netukwenda ya kwitha imwe inda ya twitikilia ni kwatia musieje vitu ni wasoma na yu ndeki bindu nengi ndambeje biashara o mwaina mwathime muno aya naindi mwenda musese ni kilungu cha wia ne wia va mutongo TV ngwata ne ya mukamba wena kwa Steven Mwema
na indi chuma ni chukite ni tukwenda na maundu ma biasala nikenda tumane maundu ala tute tunavikia na maundu ala indi tute tunavikia indi kumamana kwa oyu tiwa nesa na wikoma ithana kiwiyo kisio